Ebushamu akwaba mu atena sembra Coastal Television do ende ye joda na adomara kwa adomnenti ode nkwa na hoden ode ach mende de so ye kekaye no ho na tachrema da abodwi mu bogyan orida fu sana ebusua ndase ara na maneta seponfo nyame da why ne pena na adom na ode ndadwo de so ode achehin mo yefi the Coastal Television the geta no oya 514 damara na kogo TV nda oya channel 54 St Edward ne St Augustine one the geta box no the oya channel 22 Facebook oya live Coastal TV Cape Coast and YouTube so oya live Cape Coast Coastal TV Cape Coast tebusia ekwo ho a na like enwa na share na mo comment no the for location for one man na yen so yembo abado bebi a erehwe hin edire fibiara na ende akaye ejoda anapa bosuma yomi ne da otodo oye edonu awotwedi nnata odmokwabo ade bebrebo ade totobonso otonsu gbewia oche edibano ma oye abo patak wa ne yimfiri oson na se patak komponye ne da na oson de bedena no so benye ne chafo wom na baya kainde ende anade pinya so yami obena wodine bio ode busuma ye omi bokwa wieyi na wakafa busum foforo so odaba enye in na ochede yami no ye hu na da opia so na oye dema namba nyamawo unsusun na wadwen rechewo bia na okanyi pankote da nchancha ne pei yimbe wumbe ya abumpo na so yami na hihye inde odobue no mbabo na wakayeda ono odasha no nsa de wonya ofansum no nti wegbe na abu yade na tere eyi dado wo hodman nti ebusua anepe bebi a ewo bia no makamfa mo de eyi dado o homo sabrabo no we chinchima atado anampo ebodo mbo efra wonje oda enye baade ya minara wa aka no na asem o se so yin bipepe biara mahina nchoro ma de chepa ohede onchinya no do nti sade chepa achi heno do kotin da na oche iwe yin dado wo yene tase baade nyamenu mu de obe na woden udum wa yedena obehye no hwemiyam na so obehye no hwemiyam a ne pay o central focus central focus session sama okodo wo oye oman Ghana titampo wiade no fa ne na wi aba fifirimantom na ya bohwe ya bogwa mensi no so ya bohwe nsam kra na bi olokodo na ye wi a yedi nkomo kakra asana ya ko de ubaka ya ubaka nsa anepe no ndadwude de ubaka to ubaka nsa no na podo ye titenyin kakakra na ya hwe ebi America say awonya dagira nkogwado na ankoto de ubaka ne bi na pod meche front page no ye dini na no ye de babra ho iye tayim traffic rembia kesibra na onwotwe bobo ebusua mayenhya ensam na ase yinyim pefe de roman kalika asar woni nhyehyai abotogwa na nhyehyai na anye de eje konkro Pope Francis nyame atonsa afren enti nyame tonsa afren no de asar no ena onye ebusua no woyekor na wahwe nhyehyai ahoro biara wobeye na obokra opanyina otedam nti dependa obesin kromeche da no memenda no na woye amandra mamra meche ewufosom romafo fa no masse woye masse konkronkron no wodeman wo oye Italy Rome Basilica no St Peter's Basilica eho na woye soma otedam na waye so no deja no kwan ma seseri akaba ne de o da mpanyimfa woda asona no wahwe de ubinya oye Pope fofor na wabehye na nem na ebusua da no memendan abra wore ye dam efusuma otedam no na nsemipi na orokodo wonkofo wona adwene de enti se Pope a wo friend oye konkron anumpo wewu a ebusua na oche obi anyewa obechebo enti Coastal Television yin nkofo bonkomo na nsemo wo kan na emu da ampa no mu ya wiram chede owu ne de odohode ma impa de seyin biara na Pope Francis obedi mfe oye edowotwe awotwe ina obedi no oye obrata sefo asase do ode hwe de zanyame da shanensan obobon modern na we bedi djuma ode abo na de shedom manam akoye nti ye kese Pope Francis wa pen krabio wo oye women asone suda owonje sabochi meche Italy
na abra wo ye oye ewufu suma otedam no ebusua me yehwe bi. For those of you following us on television, and for those of you following us on radio, diocesan radio stations and radio broadcasters throughout the globe, we can see the crowds of faithful who have gathered in St. Peter's Square. The Via della Conciliazione has been filled up. You can still see streams of the faithful coming. Italy na Wallpe oye Pope Francis Wallpe no krabio no namu mfanyin na ereshen na abakosam kakra owen de Pope Francis bra ono obaye pope no ebusuanye ne dirin Francis na mum ohwe de olo ofa oye huntunya wonfa ne din ombaye pope da na ofa de medin Francis no na ode begin ode ye ode tono do de oye Pope Francis nti eyi kama dodo na kada pepe ahobrase na odo na jeza owo no Roman kale kaso no mu no oye sonkokra na Pope Francis no so obe no na ono obe no za ode bisi na nyedo oni eyidado hope nti oto da membra ode ben ni na ade ben na no ote ne din a year of hope afia oye eyidado na dam a year of hope ya pepe odosu na nyedi yabakare omkwa wiyi susampara na so nkofo bi sede nti ono a orese de yeyin dado wo oye yankopon mu no na yankopon waten safre no wo ye de na wuyin dado wo oye ono no mu na da nyamepen na oye ona andepe Coastal Television yede ye oye yene nyanyim kasa yede mawo no chere nyame na hihye ne nyipo de sem biara ontum ntase na hwema yankopon ye pepe ne wa owi no owu Easter ne dwoda na ta wedi Easter wie ne edwoda na woja hom no ahomje mu no na pepe owi eda wedi Easter pepe okasai mecha Good Friday Saturday na Sunday metre wusoro kusida no pepe okasai na so ne dwoda na ran na yankopon la bre ewie adwuma be na kwadwa hom na dembre yame ne hyehyeten embe no so atemu ne de oho me nyina we kigina nyim na owia na echi heaven no abaye nyina yedi enti da yehu yo oye memenda wo oye St. Peter's Basilica na owo Rome na wodi djuma otedam na dombubu akomara ebusia ubu kwhwe oye Rome wona de ene hu da mpa konkrom ko na so dodo nara wenya kwanpo wanko oye St. Peter's Square ho na TVCC nkwankra bebi abafa bia na TVCC oye ekwan mankofo rehwe de ifunsie no ma orokọ no wetum na wode won wode ahyeme bi na eyije sam kosa obupremi de dodo nara wokọ ifunsie ho da wunyai another da wore kan de sanyame na adoma no pope wewu na woye neyi ana woye no funsie som na wokọ ho a oche nhie obi nyan nye nhire bakora nti dodo na osusu de eyina wa akwasen wa abane de wonhire ayepi ntebusua wore ehwedom ya nniwu da mpa nkofo regi nhira wo oye yankopon ni sem usana tene ni okwa na wona akan na no ode waji nhira na omane mpayifo ahoro pi wo oye wiade mfa na nyina na ukupem wase na wosema opem wo ende Ukraine president a onye Russia fo wo ye oye konkaka akra no Ukraine president kupem wo bi na nkofo bi sere pepe na opiasom dwedam ayo na no ofiwa kwa onye ni nnuan kakamu me na opiasom je na asomje mro ho na wonhwe dza orokodo wonu krom wona de wode asomje wode baba nte busua dza okrodo de penda wo oye St. Peter's Square Basilica na owo Roman oni yemfi onono do na yambre oman ganum
Oman Ghana Oman Pay Excellency John Dramani Mahama foreign kweja otodo ibasa the third John pepe weje no tumodo da Oman Ghana aba woto yeman na oyene suafa ohwe amanwe de nsam meche onobo okudwoto abrakwa waka hunu tirabom na waye bibi sonkwa oboboa mahina kontu obuwie peye meche hene passport na inde waye nhihye sonko wo oye passport ni mo de se adomdom na rekwa aka de passport a ende walenk wo Ghana card no ho nhihye ni na wode mo passport nti passport na nkisa card na mpo kita wo na nkisa mpo nsonson abam na waye no mu nsonson de se ikita card na idube mi mpo obascan onye tere first no ububu eme no ye nti depend obase no kwen na wudi djuma ote dam no wankran na ebusua abra omampan orecheche nsam no mu na kwana obafodo na ahena ye pede yeji oye passport afofor mana ye pede ye kokaji ye na passport kwana ebafodo meyen sabaka oye dam digital passport fofora wada abano dem process no wetum na yenso yeduado na enyije sama omi de ende na wore hye asede obiara opere passport foforo no da mo foforo no hyehyɛ no wetum na wafa bi nti onobu okudwoto abrakwa na onye Ghana omampan wegyina do na why na hyehyɛ sonko de Ghana passport na ende okọ oye chip nti se so okọ chip da na ochere mo bi kita wunsema edire bi di djuma mandama akoye no scan na adire na no obobam na so nya abama na ochere bebia oman Ghana yekoyenyim wo hyehyem ntinde ereko passport office na akwa akaye wo passport a ebusan hyehyɛ foforo kra na wate bamo iti yefio no do na yenkonkɔhwɛ de se Ghana omampan His Excellency John Dramani Mahama no komotwetwe na na kase a wo to echi wo bra wo de nanyi wo passport yenkonkɔhwɛ bi. Of events, the Ghanaian government is rolling out a massive aviation undertaking, with Ghana issuing chip-embedded passports starting from April 28, 2025. And it's something new and innovative. It's a high-tech, secure and culturally rich upgrade that sets modernized travel for Ghanaians and put the nation on the global map. This aviation undertaking was announced by the Minister for Foreign Affairs as an initiative for security and style. I'll be explaining this project into details, its necessity and why it's so transformative. Remember to hit the like button and subscribe to this channel. Let's get into it. It's April already and President John Dramani Mahama's government is rolling out an innovative aviation masterpiece which is making waves with a bold move to introduce chip-embedded passports. The project is kicking off on April 28, 2025. As the announcement was delivered through the powerhouse Minister for Foreign Affairs and Regional Integration, Samuel Okudzeto Ablakwa. This announcement is lighting up Ghana with excitement. The days of the Ghanaian passports being average are far behind us now. The new passports to be introduced will be cutting-edge e-passports packed with tech to boost security and streamline travel. Mahama's government is modernizing Ghana's passport system, and everyone who hears this is loving it, seeing as the new passports will boost security in aviation travel in Ghana and across the world. This is a one-of-a-kind leading project with serious innovative power behind it. The project is so outstanding because of the chip embedded within it. Now let's break it down. It is next-level upgrades from Ghana's current biometric passports, loaded with microprocessors that store your photo and biometric information like fingerprints. This technology makes them nearly impossible to fake, keeping Ghanaians safe from identity theft and fraud. Plus, they are designed with Ghana's soul. Think of the Edinkra symbols like Fahundie for freedom and Funtunfunifu for democracy, woven into the pages. Whilst opening the passport, they form a fortress of security and a celebration of our culture. The government is blending brains and beauty, as this latest innovative initiative is a brilliant move that has got the whole nation buzzing. This will be cutting out the middlemen, as the government is cracking down on the shady middlemen who have been jacking up passport costs and causing headaches for the government. The initiative is designed to streamline the application process, making it direct, transparent and hassle-free. No more dodgy agents or long waits.
Ghanaians can also apply with ease and track their passports online. The government is putting power back in the people. Yeah, on in Ghana man paying passport na why you want to share for inde na wore shas nti bomodin na akọ o passport office biara obiano na akwhwe de the message for no waso befom mandama akoye damo yanche nsama nsaka wo oye ifiado Ghana Bar Association akọ ehyiedi na wona ehyiedi mu no wo de ka tetenten de akama Ghana man paying de man paying nnembe bi insheda onkodo na onanye de Chief Justice Mami Tokono ne suspension na wode amana no nokwere Ghana Bar Association wode obesro man paying or de otwe sansan de watwe mamen asan nton san fa ka tenko gwado na onki mamen no dina oda no de suspension onki mfino do na onfa amoto baby fofo Ghana Bar Association wonum payifo mu ne sheda wokro oye depende nsama ofim rupere ban de mamen no wona wache no nsam ina de wonfa kwadu wonfa ndira no do de mamen no onheda anya peperi na wamfa nokoliti amfa nyina adwuma no oda aman panyin na no panfu dzinkan wo ye ho hwehwema nsana we adam suspension otenam we tuma ba na wonye ho hwehwem mundu bebiara na okabanda suspension ba ono obaha wadwene pa nti Ghana Bar Association wa kwehyiedi depende wo oye mokwala wo oye suku na nesudo na ho na wode nsama otenemi wode atugode so baya nche Ghana man panyin on twensensan de wa suspend oye Mami Tokono ebuso yemfi oye nkran na yembrogwa na ogwa mensin krachi penyina weyin Honorable Justice George Atta onye ogwa onye fifimanto musuafo oye Mami Papa Edu Amoa na mpanyimfa wo hwe oye hina sase na no bobiedo wapa ana wode soso na so abofo de wonsi eden fefefe meche ultramodern na bredeni won farmer lands commission na onye na adwuma abra wugbe dwumedina no wo oye ogwa ha no opanyina oda lands commission ano wo oye omanga nam odinamye mbupo yechi na ohwe ntote ma na orokon na nsama odutugwa inde oye yo papa de eboko bibiara wo manganam asase wo manso wo twa wo twen nkobran na maha wonfa oye nokwar wonfa ye ni nyina nye de lands commission na lan onye baby papa ntada na aso ye meche no office inti bonwon na wonanam chanchan baya nata akabande physical bre nkote na warije na bra ya me ya adom ma wopa oye wode aso bofom de wo mesi ede na otiremi wonfa no kure wone kira ma ahwahwa wabo honumpo binumpo wo ye bebi mpa ka won cars binumpo wo ye bebi no watena nti bohwe na ayede jama worokọ oye regional coordinating council na so no ntedam na wo oye lands commission wa wuridi won djuma nti bebi a wo sidan fefefe na woda ma won edi oye nyije samde ma won pa nti obototo asre aban na contractor woda djuma na ahye nsa de wo bosom popol edonu ananum na tanfe bi ntemala oda da madana otiremi wosi wien obasa contractor de omono majen na ondi de mujuma otirema on farm ono na o ma hono so oye farma onya akro odina asase na obaye won kata saman boshe no wekije bi no kwon na wekuche sika mabi o yewie no wa stamp no pan adobachen no woni gina court na ta akaye nsemipi nti inda America say wode social agbofo de wonsi edan fefe ni fie umfa lands commissioner omo ma no wa har woni adwuma ole no na ebusia mamenjina do na manda mo mbra na maba mede de oboka taya abakansa na pod so
the Abraham. Young comrades is here. Hello, good people of Ghana. I am Barbara Ashabinsi. Ebushiafo Masde. Nina Yeboshe Coastal TV. Coastal TV. Hello, this is the Cell Gift Shop. We deal in handbags, ladies' bags, we deal in perfumes, and this is one of the bags I have, tote bag. This is from the US. It's very affordable, leather quality. We also have different perfumes, ladies and for men. They come in different brands and also very affordable. We also have Victoria's Secret, original Victoria's Secret from the US. We have affordable gifts already made for various occasions, for Mother's Day, Father's Day, birthday, anything you want to, any gift you want to do. We have GTP cloth as well for all occasions. Oh. When it comes to the Cell Shop, we also have lunch bags, school bags for kids of all ages. We also have this beautiful customized birthday shirt for children. So when you want some, it's available. We have different tops, cartoon characters for children also. We also have men's underwears, this Harrison singlet as well, and then we have boxer shorts, different types, different sizes, and in different companies. It's a nice cute bag for kids, for church. They can take it to parties and all. It's all available at the sales shop. So when it comes to catering, we have these shafting dishes and then this dispenser for rentals. We take food orders for different occasions, weddings, engagements, birthday parties. So we have these also for rentals and then take food orders as well. We have these engagement boxes for sale. We also take orders. We do engagement wrappings. We can do it for you. It's available at the Cell Gift Shop. So when you come to the Cell Gift Shop, that's not all we do. We do wedding decos, card decos. We have hampers. We make hampers. We take food orders. We do drinks, sobolo, watermelon juice. Anything you want, we will be able to do it for you. We can help you plan your wedding, plan your engagement, how to make the design. We will do everything for you. The Cell Gift Shop, a place you can rely on. You call on us and we will deliver. Thank you.
ebusia ma mensamu akwa ba mu atena se mbro Coastal Television do na every do bokate abakansa na podo na aye mechafa na madre bosomu na ansa na no ma monko Facebook na mo hwe comment kro anabe na aba no na yenzi hu nkomo hinwa ba ma oye Richmond Echo Hayford Richmond esi ereshan wo oye UCC Rich ye de wasepa dan de pay ereshan fi oye UCC ye de wase immo na ye woda edre boy Pax Boniface Pax Boniface Pax waso ye de wasepa papa dan de pay ereshan fi oye Indo University Pax waso ye de wasepa papa da ereshan fi wo na the pay so ye come for that model modernara na ya won hihye pepepe yo na Pax awo da bayin de onye hu de ye benya oye Black Pope na Black Pope na ta oye Cardinal Peter Apia Kojo Texan ono na Pax Boniface osusu de se obeye Pope a ncha oboboa ebibiri man pa atitsampo Ghana man oboboa ma Ghana afa na tampefra nti Pax Boniface so da order ba Facebook in ebusia ma yan hye de bokate ya abakansa no yan hyase na yan fa da oho ina no yan fa mro yan fa daily graphic okuyinala kokruko na yan fa hyase na dem yenyim no daily graphic pepe na samanye de boko oye ntawontawo na orkodo wo no odo mani na yefana samihia nyere yije ma boko fonkoten anede yijem yedema etifilo mantom fonkoten anaso de yijem na yedema oye selman koten de bi oda Ghana nyina yefana adehia o sande ekoboko a ibi yemfantia a oye dwuma ho abanade na akoto ekoboko a ibi yanwenya oye dwuma ho ekoboko a ibi enkrenya oye dwuma ho ekoboko a ibi asantenya oye dwuma ho ekoboko a ibi enzimenya nti no kire boko eho no nkote no abana dwuma ho na abana dwuma so ho a wa transfer binum wodo ho ko ho dem no oti nti boko nsam na orokodo no nye de Ghana fo yafa na dawo boko funa na wonyi wo kono wo kwanti inja ho debi oda Ghana nyina yafa na adehia na mpanyifo wo hwe na koni biara wo fada ibu treatness emergency ni another agency no urgent no wa hwe na we to the man number imda otumfo say tutu abebi wa santiwura we to anomar na ofinje sabochiri be yade no ho anomotu no ugudare wo hwe de nzama bokodu ntono na daily graphic ode no mun sam no ode aba no ode prof no feyin ode abotugwa no ebusuya yakwa the publisher or the Dr. Mahmudu Bawumia nkano amampenye zechi nimfanyin za atoho na ehwe na mfanyin na okere ogina ballot box ho secret ballot baby a ikigina na voting on no ogina ho na asemore kan de 2024 election na MPP amanyeku kraima wudin kugun no mu blame na aden nkofo watchwa na sonso ba de one day ono no do no wujira ima MPP amanyeku wudin kugun no no ka kire de orikam da onya no kwa na mum se warika ahomamado nye ahomamado no oma MPP amanyeku wudin kugu poto osana mo onya na warika che no ye bibia ye mekese na komso de nkrofo no wala hwede ye wo bosoma ye to abawom na bosoma we to abana so wol to potrom wusinkane ne magbo to wala ehwa dam na nkrofo de kan na nkrofo de kan ne ya wonte ya nkokọ position nti Dr. Mahmudu Bawumia na asmole kan na the publisher odin fanyin odi abanum Daily Times odin fanyin kur ebien ibasa odi aboto anana ka ho ma oyefeye na bebiani MC na ono yame na doma wako oye asar ewie
na okra so wie ne mfanyin na odo na orichemi de edwuma na nkuru ntumi ye nti dodo ni na umbobon na untum na umpagya bebi ani abana so yi no umpagya ne ye na ade hye wo so wona hom onka wono na boko nsam yara na wode abrante bi ne fanyin aboto aso a no so rechen na adwen wo oye boko eyi no ho na ano de abrante no mo chan de ode ma asomdwe oboboko na asomdwe nso oye dam Prophet Stephen Adum Chedua within fain aboto na pepe more kind enough is enough open abasama ba na enough is enough papa mami ko hwe oye Daily Times de obakate ni bekan na ebu da Prophet Stephen Adum Chedua oreka o say enough is enough yehu bebe ne enough no ono orifiba ebusia yanko the Ghanaian publisher me na yanko hwe asama oho the Ghanaian publisher so or the Dr. Alhaj Mahmudu Bawumia ne feina aboto so nde dana no Dr. Mahmudu Bawumia de nse be nya ala bom na asema ole kan de ahomado na onye ekoma ode nkofo ono na ode MPP akọ position nti obiara nkana no ntum no unje blame game na wore yen oya ahomado na ekoma ode nkofo na odon kugu oye opposition nti ebusuanye de boka ten kana ndamo bokoro na so na o se amanyeku anene bi ayade obey demonstration with the tia oye chief justice wa suspend no obey demonstration with the tia na nti da jamanda nda jude ya na demonstration o tedem no obabado na ebusuya yibidechi do obabado anorum badrenze ya hwe obado nkoten da the news ina no ya the bablo him there NPP New Patriotic Party onye National Democratic Congress NDP won so wo chere wo ho nti obaye dam demonstration bi papa won so wo chere wo ho nti obaye demonstration bi nti party nan me de mame kononkon party so ka ho na oyegum na mom gum dana no adani oda ba no de wa twene wo afim the demonstration mo nka na nka ho nye the demonstration so obaba no anolo mbado oba no nkoten da edinu sunsuado ina no ye de bablam na the supreme ena no so supreme de asam ko na oye omampenye zechinka no omampenye zechi Dr. Alhaj Mahmudu Bawumia no fanyin ina da boto no de political parties anana wopere wo demonstration no so oda aboto high life legend kwabena no so ode no fanyin aboto na be na sam no kwabena ka ayo kwabena owo university da miase aduntofu nya na wusua de ampa yehu sically the supreme na asema obi sende kwabena kapel owo university meche UPSA na woboto aba weyi wona student representative meche elsas no woboto aba na kwabena de original president elsas president zama oye UPSA nti the supreme de no fanyin abotaso de kwabena ordinary high life in bokwa kaji president ana osande Samini Samini so oko Gempa so Gempa no so Samini so the na na rap no the kaji SRC president nti kobra so no so ordinary the budget president ana ano yabo he do be yeduma no ri yeduma no so embe na obekire Dr. Mahmudu Bawumia no fe no da so one na oreka wasam the 2024 election no onye Ghana fo nye bibiaro ahomaden na komokum Ghana fo na oma wadon ko oye opposition the delegates no so or the fanyin ko na Dr. Mahmudu Bawumia na asam ko na mo Metrolens ena no so or the Dr. Mahmudu Bawumia no fanyin ba na all kind ye ko opposition nya afeko na so yesu yanse wom usande Professor Makekwe
na report of the ben and some woman no or the Ushanian film into Dr. Mahmoud Baumia and our can also we have learned our lessons no Ushanian so ma ben and I saw about one yes papa ko Ushanian so usande oba power na power na sisu na so a kasen bia cha na wonte magana fulusu e comedy no come no lo ye bibia lo kodo me say no kira won but left and right na wodo won say didinti ya ka hwimpa wonte nti woko position da na report ne be no wa ma ka won papa nti Dr. Mahmoud Baumia na orekade we suade efi won opposition na wokro no mu amaye ko wopere way demonstration wudi tia oye chief justice no wode wonu fayin aboto kishie ma wopere way demonstration no wode wonu fayin wode aboto Ghana Bar Association one so wode wonu kase a wode ma man payin de ontwe nsana de watwe ma metokuna nsana na suspension ontwe nsana ontwe nsana kura insam trofo wonu nkabomku owuradumfo odanon ena no so oya special prosecutor or the special prosecutor na kijina asemdibia abadintra nsamchofa da nua woboro honan special prosecutor report piako na so onkasa ho nti ebusua enye de oboka atene bia nzama bokwaro kama da mara the Daily Democrat Daily Democrat sisia de ayo mfeyin ya fedodo oti oya chema wuntumi na opeyim bi sunu feyin da to na oti oya mami tokuno num feyin na onye oya yisi mami jemensa ne sunu feyin oda to oti sami jemfi nu feyin da boto na sami jemfi na weje nu tumudo na wa launch oya gold board na gold board na wa launch no license for when I will to gold. Hey, it's a Sami Jenfu or the Daily Democrat no chere wa launch or Ghana gold board wa launch in Tibusia wa modern na unse kan or the Boka Daily Democrat na ebu unsamo wo na chama wuntumi no sisa was why hot pa aba hot na why in bi kana da ni na yete da wodin sa to na account do we free na account wodin sa to do yo nti ya bohwe se obutuma akagina da na yehu ontum sa na no so yehu ebusua yakọ oye Ghana feed do baka tenuma yehu nanabi ne mfanyin wo ho na hey ete nanabi anana aseme de when ente pa de NDC fo no wa prepare petition na udukuto yesi boss na oleshokwan da hona wa prepare dem a petition olesho bibiaden obi fi baba na ono when ente do NDC fo wo hesuma do wo pere wo yi yesi boss wodini fi wo ente nanabi no so no feina odoba no ne na ode oye Dr. Mahmoud Baumia Alhaj no fein da boto na no so more kind Baumia is polling station executive grassroots no nyo osa hon na party no osu won ado le cho bandan na no munsam abehe de jai ete se yako oye the Boka Ghana feeder no so da orokodo ho yin ebusia me ye feed the Boka Ghana feed do na yen call the Daily Searchlight na oye aban lawyer pain no so hey I say me for case bi an court jide we oye Chief Justice Ansana we use Chief Justice for fra fa semiara fa court the same fayin na ode about to name wa aban lawyer pay na me fa case in court wa be Chief Justice yin wo debi nti aban lawyer pay wa wenchen wa ka omokom odon fa
a case in court. I bet Chief Justice somebody. The boy Chief Justice Basada will push the cases in or the court. National Voice or the NPP in on ye party kaya what pre demonstration would it see or Chief Justice no suspension no why say or ye May 5th into a young modern day are you into the National Voice and the date number what's May 5th into no today and shouldn't so bad the Sunday now the penyala bosom no bosom na ya hye bosom for frase ti no che the Sunday you dey no chere the oye the demonstration no the shade na Dr. Mahmoud Bawumia no mfanyin da oye the National Voice na so abasam no reka o se da what pa the way you work as been made ahuna wa phone after 7th January no we you need Dr. Mahmoud Bawumia the one kan wa kontu yem na me adom 2028 MPP ba benema obasana phone bio na se mi saying there 2028 obabado anolum bado ni naran embre na obachire the daily analyst na no so ode mfanyina ba ekor ebie basa anan abusia oyefedodo Ghana Bar Association one so would demand oye race suspension my papa my mina was suspended the one sending ye mama pen no one yahal na on chika ten Sunday on suspending ombre adwumam na omohwema na mankwado no one yan hwehwema sana the men samano ina the Ubakatai the daily analyst no so or the abotugwa na ebusia daily analyst or the abotugwa yadi nata so Dr. Another Owura Akomia na no so o defend Dr. Mahmoud Bawumia there asema Dr. Mahmoud Bawumia kan o no kwa papa then MPP amanyeku ada do nko position aye ahomado kote ena waye into so akọ position a one time da ma na gold border aman Ghana wa launching na Bank of Ghana CEO ano no so orekade obi increase Ghana economy no obi increase na sikeso aba economy no nti ono so da waye a minority na wasi when here Mr. Afunya won support with demonstration na obokwat minority fu wasi when here Mr. Afunya won support there won konkwabo won demonstration usana maami tokuno ye besia na besia oye na adwuma na wakaba nde nkofa chacho won sama magana mampan so we gina de mensam no do na oda cha ka tetenten wa pamna de onko fi nka trenchan na wonye hwehwe won asem no de ahoro wo so ogitumo ye to obey demonstration this way demonstration a ebusia wonye mesafi na damana de Ubakatai oreka the daily analyst was MPP amaye kogu na wo frame mesafi na da womre no hunanum anada honanom na hunan no maame besia maame tokuno esaba ono necessary wa pamne na mpeyunsa aka wo so onya nkwa na otuediem na yemfi ono do na yanko de Ubakatai fufrabo the campaigner wow the Ubakatai fufro kwa wabakra the campaigner the Ubakatai fufro wabakra Ghana Bar Association na wo so we jado there omanpe on reverse suspension nti no so no mfanyin na odi aboton wo so omanpe on reverse suspension tantantantantantam na kwabna oroko UPSA SRC president no so odi no mfanyin da aboto obinya ano orinya na so onya da na no enyije sama no onya da ano no news pa so wenya no kire election fear the delegating no kwal papa na Dr. Mahmoud Bawumia no fe no that's one no so the grassroots ahon na where the greatest asset the MPP amanye kun Dr. Mahmoud Bawumia na sama
ɔreka wɔ ɔyɛ the campaigner no munyin na ebusua Ghanaian Rada na oye no so ɔde bɛyi na mmom yankɔ the chronicle de bɔ kaatɛ no na Dr. Mahmoud Bawumia ɔreka kyerɛ NPP Amanyɔkuo do no fears mahum suro na NPP Amanyɔkuo bɛsene gyene na do bounce back na ibi sɛ ɔkyena na ɛdada brada ana mfɛ ɔba bɛsene kwan ayo Eugene Boakye entwi na no so ɔde no fanyin abɔto a Eugene ɔrekyerem na da mpanyin waka na odi so amanda no de da Dr. Mahmoud Bawumia wakafa ba ye Levy na ade nyina no ona no wedi NPP hwemo nyo na onye bibiare bia nye ye Levy na wakafa ba na betting tax na waka kan wantem onare na ode NPP Amanyɔkuo ode no ko opposition nti no so da de obakatai ode bay the new crusading guide oh ebusafo member no so ayebe ebusafo member na ayebe nemu the new crusading guide abayade minjira no de na infamre wi ekor ebie ba asemfo na wabno do so papa na Ghana Bar Association na wa pass resolution within Magana Mampen de on reverse suspension na ode ama oye maame tokunun Chief Justice on reverse them suspension no Amanyɔkuo wopere woye demonstration wono so woni sheda wokrai won fanyin oda Dr. Mahmoud Bawumia orichire me de arrogance no mama NPP Amanyɔkuo wokro position no so ode no fanyin de aboto ebusama menyira do na mfa anapei dwumediri na no mfa mbra ewieye na samediri be ewieye a na mede oye ndase sonko mediri ma awa ehwe wo oye degeta no do anapei nchekase onkomo ma mendin kamen shase wo oye Edna Ampenyi, yes, Edna Ampenyi, Madam Angela, our Edna Ampenyi, and the pay Yedawasi Papa, there is Shane, or Edna Ampenyi, Yedawasi, Yamisha of Papa, our new Busafo Winano, and the pain chess on common. The Mara Namrikijina, or UCC, Quapro Aquatache, UCC Quapro Aquatache, one away Naso, and the pay wash and Digitano. Also yeda homa sepa papa CCTU emisano ena onye bonkus basekrum wona wo hwe ife digital no and pe won so yeda wase Albertus sport owo oye CCTU emisano Alberta and pe inchesonko onkomo won papa Mr. Boaten waso CCTU emisano hwe digital no do waso yeda wase papa monko Facebook say Parks Boniface waso de pay yeda wase ena onye oye hinne bema waso erehwe nifi oye UCC waso yeda wase papa nokwari umbo na hwe da abribia wo madegeta no oye number 1 de yeda wase papa da wo hwe degeta no enti yeda wase na yeda wase ina da ye kan de Panta Panta 1 waso erehwe your Facebook eyo meche Richmond Echo Hayford waso ehwe Facebook de yaso yeda wase jebusam mrefie na mfa asere sonko mfa matakanka tim ni na teacher mpo survey professor Emmanuel Kwamna Banfo eje na onye Master Richard ebusafo nkani na no bebi owo bia no nche sonko common Michael Sebastian no onye Benes awunyina bebi owo bia no nche sonko on common tebusafo na brema mamkwan mamede anopei center focus mede besi from Kitikeku asarba Kofi Suma bede mamuacho